Ngatho Moses Ngige na tugithina mbere ni ati Minister wa ugitiri Kipchumba Murkomen ni eranĩire kugacĩrithio kwa ugitiri muhaka-inĩ wa kaunti ya Kitui na Tana River. Uhaguku wa ugitiri mwena uyu ukoretwo ugicũngĩrĩrio ni ngucanio gatagatĩ ka arĩmi na arĩithia a ngamĩra. Murkomen augite thirikari nĩ kuongerera maofitha a borithi thĩinĩ wa ceceni 8 cia borithi na ciakĩtwo nĩ thirikari ya kaunti ya Kitui. Niko na askari mwenye ni granted anafanya. Mimi nawaomba sana tukubaliane kwa boundary ya hiyo game reserve, ndio isaidie tulete KWS wakuja wachukue ushukani huko, ndio ilete usalama kati ya watu wetu. Pia kuna police station 8 imejengwa na county government ya hapa. Ninajua kwamba wana askari hapo kwa Kaliti na Katumba. Nimeongea na IG, tutaleta form WS ya GSU na RDU wakuja sehemu hiyo ndio wasaidie kufanya patrol.